Ovo je nabijeno dobro, put ide. Spreman za asfaltiranje. A kako niko pita, dobro, nema babulja. Dobro, vi ćeš sad. Kako ide Litija? Litija je naprijed od 30 km. Tamo spavamo. Litija samo Litija. Dobro, Pali Litiju, neki da kod Litije. Evo posmu. Evo, viš da su mriže. Ribarska. Evo ga Bog. Evo ga Bog. Evo, potkom i pravo na Gorici je na gorje. Ne zna niko, ne. Ne zna, ne. Ovako, ne bude. Sada se bude auto na reci, pa. A šta ćemo? Stamenjaka. To je kao kad ideš kod spjeti. Evo, došli smo kod čovjeka. Došli smo mi u dvorči, gdje mi... Ovo sviće, viži. Evo. Evo, vidimo čovjeka, to je dobro. Pogledaj Pitaj ga niko. Na gorje. Evo čovjek. Evo ga pitaj ga. Pitaj da ne bi niko hvali naseljen dio Slovenije. Dobar dan. Za gorje, obsavi. Koliko još ima? 15 km. Pravo gore. Znači samo pravo s ovim putem. 500 metrov naravnost, koliko se pa ostro vik se tabla. Pa po glavni cesti, ostro desno, 500 metrov. Dobro. Ovo se ne pa sve znak levo. Da, hvala. Glavne po glavni cesti. Ja. Pitaj, niko se boli vičeta za. Ja. To. Razumili? Što je neka desna? Evo ti gazdinski dom. Ja. Vatrogasni dom, jeste vidjeli? Evo, prošli smo. Evo s druge strane. Gazdinski dom piše Boga.